Kubatwa no gukina imikino ku bikoresho by'ikoranabuhanga gaming disorder ni ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Tubaye ikaze muri iki kiganiro. Ishami ry'ubuzima bw'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa WHO ryongeye iki kibazo ku rutonde mpuzamahanga rw'indwara International Classification of Diseases. Iri shami OMS ryatangaje ko gukina udakora mu rugiye imikino izwi nka video games ikinirwa kuri mudasobwa n'ibindi bikoresho byabugenewe playing stations ari ubwoko bushya bw'ikibazo cyo mu mutwe. Uburwayi bwiswe gaming disorder bwongeye ku rutonde mpuzamahanga bw'indwara hagendeye ku bushakashatsi bwakozwe mu bice bitandukanye ku isi, hitabwa ku ngingo y'uko nyiri kubatwa agaragaza ibimenyetso by'imbata z'ibindi bibata harimo itabi, inzoga, ibiyobyabwenge, ingeso runaka n'ibindi, kandi nawe agakenera ubuvuzi bwihariye no kwitabwaho. Nk'uko ibyatangajwe na Dr Vladimir Pozniak ukorera ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS byasohotse mu bitangazamakuru CNN, hari ingingo 3 zisuzumwa mu kureba niba runaka yarabaswe n'iyi mikino ariyo gaming disorder. Iya mbere, umuntu watwaye no gukina imikino ku buryo nta gutekereza ku bindi bikorwa kigira, mbese ku rugero rw'uko indi mirimo yose ishyirwa ku ruhande. Iya kabiri, uwatwaye n'iyi mikino akomeza kuyikina kabone n'ubwo kuyihugiramo bitangiye kugira ingaruka mbi zigaragara ku buzima bwe. Nk'urugero, atakibasha kwigarurira igihe cyose agatima gakwize kuri iyo mikino, kutabona umwanya wo kwiyitaho ku myambaro, ku mubiri, mu cyambu n'ibindi. Isaha yo kurya ikaba yarenga atabimenya ahugiye muri ibyo n'ibindi. Umubyibuho ukabije kubera indyo mbi. Gatatu, kubatwa n'iyi mikino bigira ingaruka zigaragara ku muntu ubwe, umuryango abarizwamo, mu mibanire n'abandi, mu myigire ye cyangwa se ku kazi ashinzwe, biteretse no kumuhungabanya mu marangamutima ndetse n'umubiri. Umwe mu nzobere z'uyu muryango OMS agereranya ko abakina imikino bari ku ijanisha riri hagati ya 2 na 3% basanzwe bujuje ibi bivuzwe haruguru, bityo bafite iki kibazo. Bityo ku rundi ruhande, Dr Mark Griffiths wo muri Nottingham Trent University wakoze ubushakashatsi kuri ingingo mu gihe cy'imyaka 30 yagenyeje ko uburwayi bwadukira bari ku ijanisha riri munsi ya 1% by'abakina imikino ya video, kandi abenshi muri bo bakagaragara bugarijwe n'ibindi bibazo byo mu mutwe aribyo depression, bipolar disorder cyangwa se autism. Aganirira igitangazamakuru cya Washington Post yaragize ati niba imikino ya video game bo iri kubangamira imikorere isanzwe y'umuntu runaka, yaba amasomo ku munyeshuri, uburyo asabana n'abandi cyangwa se akazi akora, umuntu akwiye kugira amakenga ndetse no gushaka ubufasha. Ikiri ukuri ni uko iki ari ikibazo gikomeje gufata intera cyane cyane mu bakiri bato n'urubyiruko, bityo ubushakashatsi bwimbitse bukwiriye kugaragaza abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe uko gihagaze bya nyabyo ndetse n'umurongo ngenderwaho mu guhangana nacyo mu buryo bw'igihe kirambye. Hagati aho, twidagadura ariko dukina mu rugero. Naha dusoje ikiganiro cyacu, naho ubutaha ku ishuri.